Kejengja pelajah po Manipur taladap adu apnai kejengja kepastosi adu mentapat kam yo jingsuk kam don kejingsuk kepada kita ki arji jaj bandrim yo i baki ying mane ki syathang ki ying kisam jong ki beriu ki syathang ki mensem beriu ki syak penyam pun ki bedu ya laki mensem pokotor ki jong ki kidu ya laki kon ki kiti ki jong ki kidu ya laki mi ki pa ki jong ki kidu ya laki man ki para ki jong ki kidu ya laki jakasa ki jakasong ki jong ki ando hidup mendapat kesorka kam le kam krantas kiten ru nak mentar kajelah Manipur yam uwai orang ba papai keman sa umodi boleh umodi umkran nabenta kajelah Manipur. I'm really upset why our Prime Minister is still upset. Why he is not spoken a single word. My people are burning and dying. And he is still quiet. Let it be any community. We are all Indians. Why he is keeping quiet?